Gin chamot, gin chalor, hallelujah, hello, nong ko diang chakating, so an bagol, kan ken go gol, na nong bunga dur to ken yin, kayen ba bunga dur tedongwan, kuro. Abaliu ene ke bung benwo nyale pion abaker teaching music I can you batato ekde ka can you so again we ko ben we chakalor we chakamot neren ka un kwa ku jong di la je ka amin edite jamle elwele Ngeng ke wati doge karyo na chak dul duon chwal chidwer anong cherye koi gem nga twing yag ilo yang nyale gam na chak dul yang onye koi riyam ku me tarne ko nim twing chat katine ne pyodrer yag yilo yang nyale gam nyai ka dum ku me de ko way
Nyai ke kayer yo neger na chagyama na chagyatiam yagilo yang nyalegam ya ke kum yang ne piorer nong e dor ku nong e yer anong kier bidul da merit yang ilo yang nyalegam anong koj bewa man koj bewa nyar koj bewa ya dom koj bewa dol John neran kuoy biak twing yak yilo yang nyalegam ngeng ke wati duog ye karyoj na chak dul duon chwal chidwer anong chier ye koi gem nga twing yak yilo yang nyalegam. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wechin yalinda. Achu pion. Until agawarit. Ana yak ke jam kan wek. Rin chani chola yang ajang red. Anchi chula gawarit kaya kui man koi kok wek datu. Achi en benyi. But ekre tuam chwartin ke ekre dol. So when Angela Bene cool, but wearing the lich, but be share can wake, yen ke a bay a Facebook yen. And non dear car bagat and be jalto in the background, kubugol. A quick they are slow sometimes, so I don't know. Chat them. Okay, but y'all get in the background, can again, we got your ben, we chaga, we chakalor, we chakamod, nerin kawun, kuwa kujong di legit. Kaden ben waran mia tiya kule bung den ben waran mia tiya kule. Ato ngadi, ato Koronto the row. Na ta Bible kan yin, ato Koronto the row. Chok di te tier, kuyin bi chier bagol, chok tiene diak, kula ko chidich. Ene ke Bible da. So ta Bible kan yin, aba kwen tong lengelit ko aba kwen tong jiang. Aba kon kwen tong lengelit. Okay, aywa. Music ang kitaran yan. Aba tapin yung mat. Okay, yene ke alwel Bible alwel tong lengeli taban echuk tiene dia ka guti chuk dich. Alwel Bible, for though we walk in the flesh as mortal men, we are not carrying
on our spiritual warfare according to the flesh and using the weapon of men. The weapon of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood. Our weapons are divine, powerful for the destruction of fortresses. Number 5, we are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that set itself up against the true knowledge of God, and we are taking every thought and purpose captive to obedience of Christ. So can ekwen in the tong lengelit achan berot ping nong koi kok. Kwa ba jal kwen mane tong jieng. Ba jal kwen tong jieng e koronto the row chok di te tier in bi chier ba gol chok tiene diak kulo ko chi dik. Alwel tong jieng le na chakuya chat ne gop. Ka wo che thor ne kaka gop. Ka kwo ka thor a che kaka gop. Aye yarier to ne nyalinam. Ye rong rir de pan. Ye rong rir de pan. Lew ne turpin. Kukai tangraj tur. Kukriej niale ben ye rod jot nyin de niale. Kuyike tak eben mach. Kuyike tak eben mach. Big will ka kirto ya loy. So can ene ke Bible da kana ene ke Bible den ben warren me tie kola ma lech wa wut kan ya lech anchela gao red ku ke chatem red balaben ku ka ken ku ke keralew anang kok na korba wit cake ke jong rai che git ken yin wache toralwet yitai ka lwel korba jok korba expose banang ke korba lwel ba jong rai ke thor ken yin achane ken chi belwel wachane ken chi rad belwel ku ka chating war non ko bi na lar YouTube anong ran get kitab korben jong rai korben expose alwel kitam alwel le ke run be jor ku kien ran getaret but alwel ka che benwan ache ye kui but etong ku kanong rande yada anong ko ke loy movie ku movie lui ke chaten expose movie about chaten ku ka ye chaten ka loy ke koy ka lwel ke le ke ibrier tur loy movie lwel ka ngai tom riakla ku akol kok le ka ngalu bi rutwar. So ke ka alwel ke ka chan ko cha thar etong ken etong ku ka che tong ke tong ke ka yo ku ka kor bu ka le koch ke ka yo ku ka kor bu ka share kwa yen ne le chai ka kor bu ka share ken koch bi ko ke ni go na non ke yin ya ye ke yo wala che ben against them ke bi ni manade ke ye nga ka tar ken ke ye ran tar tok ka ye ran tar ken rande ka ye jog tar ken yin
so ke ka yoku ka kor bu ke ngadi ben wo ka wetin ku bu ko kon aka ke ko ke go nene na yak ake ko ke kaka kwen ka yan nyare rit baka yin la baka ya share ke ko kwen ke cho ka awut ke ne le ko ya ake kaka aye ke share ke ko so can before ma ban lo bible date non ka diang kar ban ke ran miet ke ka diang ka ai kan ke diak tok an kor ba jam wet kwa pol war kura e basketball non ka tin ba lweltin ku jela anong ke ye jeng lwel rete kere ber yene ko ber rete mana de ka jeng ke ka ko ber pinnam ku ka chiran war ke so kana karen ban jam tin mat achin ka dit ba lweltin ba tan ba jam tin mat kujela yen tong lo rot tong kam Israel kene ngade kene Iran aban ke tin ko lwel ku wobe jalo bible date mit ko polwar basket ku ka peta chi lo basketball ka peta chi lo ya rete war ene che dai ku na ya war la ko ping ke pola pet go ngade go ka ken go ka share Facebook dinyen when an che yida e kura kon che dai basket lakin war chan ka tinga mit ko a chi temaret bi nyot mana de ka wo junub Sudan panda pej ben bay lakin wato ko woni kan ko wato ko worer pinnam e ku junub Sudan e koy ko chol Sudan ku koy ko dato ku kete tawantin adwar ken mit ko ken ke bo pol junub Sudan ni ana tingran wo ko mane ka lo are you from South Sudan so e ke piata ken e ke chi mit ko loy ku pol den war ken ke pol a chi nyot manade ke non ke leuka ku kan ade kan non ke lebi junubin lo e pet ke chi America chi do tiam en ke te chuke la ni tin war kwa cha tin wa na ya ko ke chi lo Facebook yin ngadi yi Facebook yin ku yi YouTube ran bene pyo mi ra gut ko chol ke pane gut ko ger ke pane ko ni ar kura ko ya pion mi ra re talele te denien ke poltin ga pet ku ka chiran ki US kon tiam ke chi tio bi US tiam te ngadi to ka bach so yen kene e kar balwe lakini non ka diang ki jal beblotin ete war ken mit ko pola non koy ci go ben ku go ko karaj go ya lwel go ka American go ka go jam ku go koy ko go ka go lar so ke ka we mi ta ka ko chu wo chu kurbo ni rej o korbo ni ke ka pie din ya ka chiri pol kura ku jela pia de pio en ka yen korku ben wani way dawla jadid wa to korbo wa ni ngadi ler anong ran cha ting muk TV ku ka chat ti ko ji chare cha lwe lan chen nur tem ku an kor bala dai South Sudan pol go mon America kawaja go yodale go teach mon kawaja lwe no taban of course ko ke pane chiran le bitom gam bala pandu bala pandu ku bala rer o ke yene wena era na che bala he ku tingin ne la burur ke aya necessary ku jela ko re ko ke ne that is even not that bad non ko re ko
so ene ka kar ba tom le koi ko you know na kor bo anyi ka pet che man ka ka kura ku bo anyi loi pie da che man on chen wa ben pane a chen ka rei gi chu ka ya loi so bu ya te me pet bu panda bu jar nyal ne ka pet de chien ke chien ba jal mar anong ke di dia ping mana de ka walk wo jeng wo ber you know walk a ber kiran wer walk alo di te kerwar ko le giants of the Nile ku kene ay jeng a wor ka tinaret chen ka to tin lakin walk ko ko na Bible anong chokero kar ba ka kwene tene achan bi ko nyi tom lue ku lue la wo bere ka chin ke de lakin bo ya chol giants ekene achan duor dieret Bible anong ko ke to achen Bible ke jam kwa ye ke chol giants ku ka ba kwente ne ku ka ba ping. What does that mean to be a giant? Na to Bible kan yin or ka bange ba la kwena la ato goch chok di te detem chok ti ne wan ajam le kune ka kol ka yich agut ka chok tien jud aketo ne pinnum so jud ay chitong lengeli te chilwele giants aketo pinnum jud aketo ne pinnum won chi wet ken yalich lo ne diar ko dit ke mit so alwela the fallen angels ke malaika ke lonka yene ke gote tene alwela ka ke lawur nyir ka dem ko dit ke mit ko ke mit chi ke dit ke kai ke chol giants alwela ke ka ber di lawai ku kwa lwela ka ke to won ku ka to man na won ke mit ke Israel ake chika to ku lwela bi lo panam chi yen ke bi la tingi yong to tin go ko lo ana leka ekene ato bung namba chok di te tier ku diak chok tine diak alwela ku jud achu keting giants ai mit ke Israel on chika toj ke alwela ku jud achu keting etene ya kwade anak so alwela jud ake tawon ku ka to man ku ke ka nong yi rano ni chol Goliath rano antar ken David so yen akor burut pal penyemat wo jeng ke di tere ko kulula wo giants ku wo ka ber ku ka chiran wer wo ku no bi ko ka bi koilum wo che giants nong din cha pingwar ke kermon kawaja kulula giants of the Nile so kene achan en ka kar ba cher ken wek weche wet ke Serbia cha ka tingmar ko ka ber so wache wok ber wapai wache ne ke di bene pinnum tiong kulula wo ka ber kiran wer wok no koi barato so kene akor bu pal penyemat en ke kar ba lwele ke ber na je la bene etong Israel etong ayan non ke tin ya lwele ta to ko ben tong ngot ke to Iran adun yen man je mo ka adun yen ke lwele le kor be Israel be bioket
ku kien lwel be Israel be biokit lwel che Israel che benye Hamas lwel che lan che no panden che no is ngade Iran kien ken benye Iran ne pioriak kwa lwel le be Israel be biokit kwa lwel Israel lwel antit lwel na bioka ngade na bioka Iran bi wok ko wala tong kwa Hamas ya ake ke banya Hamas ake Hamas a banya Hezbollah koi ka Lebanon koi ka Lebanon ran to ka China ban o ku ka lwel ke koi ka lwel ka gur ngade ka gur ke den kwa chu ting wara mit ke thier ku tok wale mit ke thier ku ro koi aki ka no Israel ke pol kura so yene tong ay atoran ben ka dai engadi Israel de kitiam lakin chan America ya America ye daye ngadi ye lele duna la tong ku duna tong loy tong di tawai ka mer ko ji tong lel Turkey na non ko loy ngade na non ko loy Israel belalo betong loy kene yi ngade kene yi Iran kalatin okay ku Turkey te pandi ta wai ko non gumbalai ku Israel ke chating pantin ko lel kala tong ken Israel so yen ekene ku na leke tong ke weka ku Russia chuping alwela ka loy ngade alwela ka yigdeng ka deng ayi ke Iran chan ben Iran ben kala tong ken Israel so kenen e ko long ke an lwel e be ko long achan anong koy ko taban koy ngot ke ken ke kuche ken ay ko lum ke tin kor bade ke tin kor e Bible e lwel bu ya long peace of Jerusalem so we would ken yalich akor ba ya long e dor ba long dor chan tong chi beget me na la tong le get me Kalas ke kaka I sign ka kol chien I signs ka kol chien chan anong sign ji chiro loy anong signs ji ka kol chien chiro loy ku la ben Israel atong mia ku gwer ben ye gwer e sign ya so yoku nyalech yoku la for peace of Jerusalem ku peace of Penyamban ku America ke chating mane ti ka kaj ku tag de bangetiam policies ke Democrat ku ka loy policies ke Democrat ake ko ja pet kane Israel gutte war ken ben Israel ken ben achan be pijama barlaman yene ti itin ka ja ken ben tin i chole here sa ken ben so ke ka ko yene rio chia na ngi la tem ku chi Israel chi le ko nya pet ke Israel le bi ngadi ale bi ke wedir ka le ke bi ngade bi loy krach ku Israel ko chin ale ka loy ku ka ko yen ale ka tit tom chira manduona we ko chin ale ka loy ku eter wene ja so kene en ke kar balwel ba long a peace of Israel tong a chuting tong ko ke pinnam a chuting tiene tartin ku wer Bible la cha pingane so tong ai ro anong tong de pinnam eten
ku te yene tar tin tong yene tong pinnum a chu ting war pane jeng a yene ror ai khot ken lum ku tong ken ku bit ken ku ader ken ku ka ken ke tong ku lo ko tong có trái là trống anh ông mẹ đan yên coi là thiên one pair dear and pani young in the 60s a good to teen 70s and a ben when it was school and it was boarding school I can tong cho con tin cái chế jor by chứ mình let's say adult ku kanong koi tar kana dol ku bi lo dol ku bi tong la tho ti adol no we chero te lo ya anong me dan yen ko latin ko jai ret ko jai jal te to diar ku te to mitin ku lo ko me dan na ko ba chol panum yen ko la yen tong la thor ten lo ko thor ku lo ko du ko che ka ngai ti a me na ka or ken or kiran chitem ken ka ba ko jai la panom ene ke ti ene tong e pinnum tartin ko tong pinnum cha ting ene ke ne chalwel tong Israel ku jela ko tar mane ngadi ai den ke kai ka moy ku jela gumbalai you know den dir ka ku jela tirwe tira ya ka ting ke par qua coi là mối của yên cái trồng cái thì nó trồng pin năm ta tiền của yên trồng pin năm akar ba nhia ye ra lôi đấy cái trồng pin năm ai chơi cái đầu óc because work aya chole lwel ku kanyi ko wek work wato ko we tip Tia wato gwowit. Wato ko wa tip. So wato ko wa ye koi to ne pinnum na gwow. But why tip ya? So why I involve kaka pinnum? Why I involve kaka panyal? Kwe ka karba nyi kana. Achana na ngakol ko gene kaka pinnum yen ka kojor ku lele ye pinnum te ne to pir tine ben ku yen ke da ben ku ka to te ne pinnum ben e yen ke yen no wait tip ku ke chen wo kaka panyal chen wo ke donyi erej yen ka chuo ke chen yi kaka panyal ku erej yen ka chuo chen yi ka loiro panyal Quere ka chi ene chenyi ka chen wo ka ngi ne ngulwe ne ale so tong ro loy tene pinnum ai ben panyal para ye ko ke pinnum ko chat ku jwer ne ale ay ka ku on lere ngadi on lere nealik Yakoba on lere mit ke Israel ler ke panom chien ke to ke tinman ajalo yi Joshua ajalo ran ga ke beto sarai ko on chin ale ke jor ayi Joshua ke Kalib ke kalwele ko kero ko on jot ke Egypt cái chelo cái panam on chin ale lwela ku ke ka ko ni lo ke ko ni ya ka choi lwela jut giants ake che giants ai chi ka latin ko on le ke ben go ku lwela go ke chegam le ke ka lo ku bu ka le ni ale che pyo bmer so Joshua chin ale che beta ke ngade emit ke Israel ni na chi kem ja loy ku ka kor bi ja la tong go ran go ben ran ger pak ku ka let ger ku ka kaj go Joshua go jalle jor ku jelwel yeranda token walk a liu can walk kurana lwela ka muk se pa muk tong
save sem đi thế tép ấy cho là tép ayu adi liu tông đã lakin achati anh ấy coi duy cái way cái save en cái en là ra phải giờ cái đôi tiếng nó là ra en cái thor rồi giờ lá có tè rồi amuk sem đi chỉ riau riau go cái đằng go Joshua go lele Iran đã cái Iran e coi quy go lele nane ben de kakapanya ane ben ye ne a commander of the army of the Lord e ben ye the panyal je lele kwa ni chok why e tonga achi ngadi achi la thore tok achi Israel achi la thore tok spirit tok ni man bo panyal tok ni the commander of the army of the Lord atok ni malwel yug je chwa lwel kwa ni chok kuyene ke tong e bela thor kuyene ke wet ka che ke bi yer ben ke bai lo ene ke cho ke tong den war junub ache wo ka taren anong the spirit involvement the kakapanyal bata kuku chi koi ko go bilwel wara wo ka ke tar tong yo ku wo rir ko chi tong thor wo kor bu we ko junub Sudan bu ko kon cham bu te tong den war bu ko kon be wo go nonsense useless kor bin yale do le because nyale jen ka yin ko cham ku nyale yen ka bi wo be ma thiong chen kunyala pani ala kor junubin biya duwa lech ta to ko ben because wo ke de yoku muslimine ko e de yoku muslimine ko le na nyala inde panial kin londo loy achan buwa ger ne lara e de yoku muslimine ko le de yoku ko temro ku kar ku lel ko ala wa akbar ku na ku tem ko ro ku lel wo ka yin la wo ka pe Bani ala ke wakon. Aken wa bichoy Muslimin. Why? Because he loves us. Ku ngadi angadi ben panda man. Where ni ala ke ben panda. Quran ben e gam man. Ana yu kana isman ko cha pion nyale. Why? Because nyale inde pan nyale luela ni ko cha. To kor ben nyale biya duwa le. Kor bin yalen pan yal bi adu ale ne ke pie ci loy wo mit ke jinu gel chen wo gel larab ku berwa be larab chen ku berwa be ben ku te wo pan ci tiang miet pan no ngi kriye ci ben chen ke liutin yak ne ale do ale so kene tong ayoku thore jek but riere ben panyal so tong den ke kar banja jam thini ye khol kwa chu kwen ne anong tong da ku tong aye ko ke pinnam achirani jam yen e tong ye de ayerana ye choli ye de peda ku tong e tong raj e tong register na ku yen lum e ka dil wo pen ku ka dil ran pen e tong tip e choli spiritual warfare kut kaba lweli ada ke karan ban jame kolum e ke ye chole the battle of the mind a cha kor tong jing a chan bani e tong jing ke ka chanwan the battle of the mind a cha choi tong dynamic tong yerat loy dynamic
tong ye thor ko tong ye thor ko ni tong cam daran kene jok kwa kol ko men ran ye thor kene nyale so tong ene ka kar ban jame kola ku tong ye ro loino a chu ping ne tong ka pin no metene aye ka jar te to ko ti but tong the tong the tip era loy yinum every human being ran ban to pin no metene tong de num tong era loy no me chata ku tong a chu ping ne ene ka chen bible le chi jale wong na jal ku du bible le a chi bible le chi le wok a chan tong na yo ku ai tong lo ru chi mane ke tong lo ru ti Ukraine ku tong lo ru te Russia ku tong ko lo ru to won ko pe ke ka yen wok kertin ku jem wok lai na chai ping tong di lo ra ten ku kana yin la ku ko cha ka no ko cha yin la ku tong da man yen na gwo akar le bran lar ma nya ber ayo ku pon so tong a chi kor bu pon kor ben wo en ka kor ben wo jame ko lo e tong ye ro lo ida na chi tiam ye yende kuna chatem etong ene ka kor ben wa jam ku we ko ping we dia etong ato kana we ko yen kui a ko ngod ke chadro ke ko ngod ke chadro ke ato etong ken ke batien ke tartin aye ke tor che go kurem but aye bible aye le wo ku le ka chen te ben wo tong tartin so achan ba lele mat you know we pingen man or yin le bala gok when met ku yin le bala tai nang met ku lo gok ku la ka dol ku la ka jam ka kon gog we kek nom do you are engaged a chin ka to yinum because yin ping ke ka lwel ke ka lakini alor ku lo jalala ku lor bala pandu wala bala reri tok wala bangai ta ka nom du non ka jam ka ni non ka jam enamit non ka jam ka enamit so ke kai jam enamit ka ai kan ke diak yin ku jong rach ku nyalich because yin into kamich nyalich ekur be jam ken yin be yile ka ka pionde ku be yile lonke ku jok e ka ka nyalich aye ke ngadi aye ka oppose achi ke kor ku yin be jali a choose ba chat e del yinde ich be jala choose e del dun bin chatin na lwel e ba ping e ka ka jok kin ping ka ka jok lwel ba ping ka ka nyalich kin ping ka ka nyalich so kana atoya so na jala ben ke kai jami nom ka non ka chu ka ping manada ka jarat ku jok himself but jok ka chanien acheta on bi at the same time jok alo ben ku temin ku jil
but non ka ke chol demons jarach ai ben bi betor ken yin especially yiran ken yale gam ai ben bi betor ken yin ku ku yen ke tor ken yin a chi kor ba wer ne yale balar be ku ka chi kor batem so ai tong ye ke jori ku tong de ne no ke ju ye ke loy e tong den ke ja ku ka ni ko ke we ke e tong lengelit you know jara chai ko ai ko luak ku ka cha pin ye chu ker to wan bi en bo be ngi chu bo be lue ke lue ka ngi lue ka re ku re che yo kuno ayo kuno jok a chan ni ku mana de wan to adam ken ka wa wan to ke ngadi wan to ke panyan ken ke go lun re che liu ken ke a ke to ke ko pet ku ye ke wel ken ne le pin ku ye ke ne le ken nem ku ye ke jam ken ne le ke to panyan bad jal ke belun na a be belun won chen jong ra chen ke bedom so when you cook for sure mana de ke re kwa duoma bo non jong ra ku wo a chan re jon adam ken kawa men rana jel be di ban ma chen adam ken kawa lo so yen lun won en ke re chat ken rana ben pin no mo che ko so we ko luak yen jok ku ye luak de e luak inam ka ken ye ka luel ba ka lo ku loy ke a chen te den ko luak tenen ke luek ken ka ye lo inam ka wel ka pin ba chate long ke ba chate de le ku luek kin yen ya de jong ra che ko ngadi e ko yen negative thoughts e ko chate a will negative batak e ke alai en mane you know alai kdi en mane nan che betem ku en walai en men ko chama nen achiran ni aren kuna cha ken loila ka che bela dik ku ke koy manen ka ambela thor ken kek ku ka nye ke negative to ko ni ku ke jara chere te nong jing da nong ka ya ka pingon ayong piet bra ja chu be loy nong en mane an pandi ria kwan ran chen kang ria an be chi man ba chu be piru a chin ke piet be to kane na cha ruo pinya re malo an che chat ku ka jal kui man ban mi akol der ke e jam ai negative thinking why negative thoughts ku ke ache pet ku e jam kene e jam ran ku ka yo ku leli ade iran duni jam ya kaka ai ke chole negative thoughts ku ka e bene ade nang jok ku yin ka kulum ku jemin kek kuna jame ke kalas kana ki special balwele no la nye ba chube piala manangu kri te bene kana ache pet mi ta be ke cha walai apan chria ku pan chul ku nyariak ku you know kerin ka achin rin chakayu ke rach rin ke jeng achin achiran wer rin ko ke chwa jala konye koi war chika acharin ko wok
cheat but luen ya le bako ya chol rin pet so we ko did mit kon ka ya ka mit kon be cha rin pet ke ka ke de gen ka ke kwate kalam fare wen ke yen jara ko kwancho ke rin reika pan chiriak so yemet jal chaya kumen alibiria kwancho because anong chawatin to in the family ke mit kwancho so yen ke ka ai negative thought ku ke ka ye jok ai ka taw ko nim ku jela ka kun to yino me ba de ne ki ya de yen jok e ko jentais alle bi yen pio kada le bi yen pio kada bakada kor yi pio banyar yi pio but tekene sin ko yen desire yen jok ayugran kin yar ke da red ku ke da chun yar red ku ga lo ka chenin ko chun yar red ke ne akor batak twice akor batak twice alu you know chumano ne David nyano ni yeting tibia man Solomon yongu ko wan e koy tang de yen David ku ke kaka ayen ya linda pan ya le yelwe ku lele ke kaka I thoughts ke men ran ku jela ka ye jok ye kata o ko pia ku kaka ya ku kene ben ai negative ku ke tong e tong ro lo ye men ran ku jela lwet rana belwet tu rakol ku wako kulwet ka age ay ka yu ka yit ka na chen yale ache delen yale chicken so ukene aka ka jok ku kok ay aka ka men rani che kriye che ben jog lo lumu che kriye che ben belwela ka jok but today we are focusing at the bottle of the mind. So ke ka nye ke we ko ping mane anon ko you know rana le blokanisa ko we ta loy na ba choya kanon ko boyenom lo be the we ta keeping chin ko kon alo be we ta lo be to ko chin ko ping why because anon ko penin be ping we ne something is trying to prevent you achan ba we ne be ping kwa leka lo choli de piedun de chiro lo non ko piedun de takungu kriye be no is the enemy achi kor ba wera ne ale bapi kwa leka lo rana wala rana go wit rate manalo wit de manalo ke go be ngade ka cha kida no ka kan ne ale cha chen ko piote ngade ke ko che dak de yelo ya de jok e ko je alu bi anong ke ye tong lengali te choi defile ke let me see defile okay abang le tong jiang you know ke yin choi nong red bay you go something that make you dirty ke yin che chol bay nyale in the pan nyale mit ke Israel ay ke yo wan na yo you know dun ran che to ja ai le ko defile enong reason but mane woni ilo ran ngo jok ale bi jok ran ale bi nyot ko krach le banyuot wa ko kin chate mutrai kin kai chete ka ai chawatin ai ja kwa ko defile kan
ene ke chole defile kuna toke yugo ya ku yake yene tangre che ku yake yi chadae karaj ku kene bene kan yale chele beto yale chele beto ela ben yale bi yok bi kun ku lele kene ayine la ku loy wala chan ba ben beten ene ke ta yin ben beten kwanon ko bi ke wait mane ka ke nyale aka che konto situation yine lay situation yen jok yen ke pen wer nyale ku yen kor be ke ngade e tong loy kene ke rana ben ye ting ten ke chat ben anong tong loy rot but a chi ja a chi jam yen so yen ke koy ke ka ke nyale ka ai anong rana jam le yen le kanong ke ye nyoy go ku betie ku bia depress che kor bra jor pin wala non ko kor bloy wala kor be jam kwera ni chin nyale gam alwele le ka chin ka kan lo yan che til ku an che ngade an long kwan lo kanisa kwan ni bible ku ka le kana che jal le kan nyale ka che jal bi yok ku jele ken ke spirit le kana le ke jok ke tio ene ke yiloy kana ku tio eto alwel ke to kana un e beche ben ku ber ba be ya so go lwel ke to kwa don so yin it tio ko kwan cho ko kwate so yin je le ken ku je le bible cho ko bible a che ke jal be kuin a che ke jal be kuin alwel min ma kuin ne la alwel chok to chok che ke kuin ne te ke dang ngade jol chok di te diak and it shall come to pass whoever call upon the name of the Lord will be delivered or shall be delivered ran rin kenya le chol abelwak so we en alwel min ma alwel en kena alwel go ko chole ko wona go go jal so ke kaka alwel ke achan non ka ke chole tip ku tip ai koch but I can go you know ke tip ka ke chole jara che ai koch I tip but I can go so ke ka I ben ko go kuna chi ben you go ke ka jel ke ka rei ke lo ya lui defile ku ne le chile beto but ne le chile be dia ke jam ke ni God is still talk to you ku ka konyin ku ka le bi deliver en ke chi ye chu kerto en ke bi en wan ku ka bu jal ping ala ye tiamade ke kaka ye tong ye thore de ku ye tiamade aka ye jokalo ke ka kan ke juir a jok ya de ko che ngade e ko tricks e ko che ngadi achan ba ka da lo ye alo be yin alo ba ka da lo ku le kenge or you know we ko ping tong lengeli ta chapi ku ke ko do so alo bi dom alo be ben bi ku temin anong alo be ben ku temin anong ko niar bi adai the magazine no ngeche diar yarianin ku jela rur yarianin ku jela ke kaka joka le ben ku domin ku you know ku acha kon cheron ke ye anong ngadi anong
buna kwai eted a wet ku lwele la lwele nyale che eted kene dia ku ke ka yen joke ko dum ka joke ben bi ku dum dia e through ereja so yen ale bi dom ku na chi dom ku gamen mana de ke yen ke chiro loite ne no ngine ke nyale kalas ke yin ke pied won chin ale lele belu yin ku yi ke pied bajal belar bi riere to la baben betin so yen e ko deceive ku ke ko tricks e ko letem so yen jok a chu belum ke ke tin ko so tong nom e real tong nom a che tong ko non có cha cái pin trên ran cái đằng luôn của mỗi năm non có cha cái pin trên ran cái bên luôn của nè why because yen cái joka ran ran yarin ku yin mena korin trên cái pietro loi nongin ku yin manin chiti ku yida mon doaraj o ting doaraj ku yin yong ku ka chin ke ber ba piat ken yin kalas ku yenga ka kalwe rane anong ke jam yenum nong ke jam yenum anong rande alle be we ka alle be ka kwe ta be ka ke chir ke chi ju ya chir ke la ju ka tom la ria anong rande alle be business goal ku na ke business goal ke business ran tia lui ku ke da la ria ay ke ye loy beneria to ke rane ajala ku jele nam jam nyale cha yongen ku en mane chin ke dien ber ba di ka nongen ku ka chai ria ku talga jok ke ka kariok jok ke ka kariok alla ke la nyale le le nyale cha yongen ku le an chin hop chin ke pie dien ber ba to kanen er kulum abel kunero ekene tong kurane tiam oche yene tok brande tiame ran lobe bi kede ne nom yo kulele la wala yong yene ran ti dol lo be kene alu yin lo bi na lar ko yindu kon pol lo lum ko lo nak kin lo kulum dang du kulor kulo kor kulele la dambala diel yin in tiam etong kiro lo no me so ke ka just I few example ku wek na yin yimbe jala nyu chala na non ka po yinom ka ba ka jalta lele kaka aye ka pet ke yin chatatin kuna ye ka karaj ke ka jem okay man ye ni ne taken ku man yen jok kaka alwel bible ekanong te bene ke ya tarti ache kaya ka dismiss abai kulela you know kana ye church loko no achira lo achila so what be jal do bible like ko bo jal ting te chen bible lwel achi bible le ke lwel na so we put legit Second Corinthians Corinto pero chok di te tier chok tin so wo jam tong achu pin allo rota kama men ran kan jok
yen ka jem wok tong men ran ken ka kan ya le ping ekene ekere joka ka jem wok. So over here alwela na chaku ya go ka woche ka kwan ka thor ache aka ka go. So walk why go chiman yin kuen but na terku etong nom ka chu thor che thor yen wo ka go thor lwela ka che loya no wakene lwela che yen ka go thor. Let me hold on alwela la alwele le tong jeng alwele kuna chaku rer e gopich na chaku rer e gopich ka wo che tong tong padang kan alwa tong da legit okay legit alwele na chaku ya chat ne gop ka wo che thor ne kak ka gop na chaku ya go ka wo che thor chiman yen wo kak go thor ku ka chu ping te ne apyat yen ke ne chan tong chan ku ne tong lengelit en ke ne chan ku ne tong lengelit te na a chi tong lengelit for though we walk in the flesh as a mortal man, we are not carrying on our warfare according to the flesh. So tongda achui loy chakaman yen wago ke tongda achui loy ke ye chi tong guop yung eba bidlum kuba tong lum kuba dead lum kuba ka kun ke tong ba ka lum kuba la thor tong guop kan but alwele chaman yen wago ke tong da chu ba thor ya e Bible ka jam ya tong da chu ba thor chu guop so ka kwa ka thor ache ka guop nel Bible ka kwan ka thor kwa kristano na kristano ka kwan ka thor ache ka guop ye thor ngone ye thor no malwel ku thor no ka lwel ku so ko bu pinga pete chane kene yen ke te to miet ken alwela ka kwa ka thor ache ka guop aye yari erto ne nyaleng ka kwan ka thor ka nyalech ay ka nyalech so to ter walk tong nom atarku ne ried nyalech yari eto ne nyaleng nom yari eto ne nyaleng nom so walk what ye thor ko guru bunia ku be ko mang ache yen ti yen tong da tartin achan ke ka loy no me na chi loy no me ke yin na nong rande bangai lwele rane yen ke ran chi loy krach ku yen ka bin la thor ke ne yen lwele no achi yin ya alwela ai pan rir thor pin so ka kwan ka thor taban I mighty in God. I rear the knowledge. Kuke I rear the knowledge. Tong Jericho cha pingon. Jericho acha ping on chen mit ke Israel chen ke lo e panomon chin alelwele chen ke lartin. Gokulo kuyukungu. Gokulo kuyuku koch. Ke chipan
achi yi ku ka to a long thing but the panama en ka kor bin ne le en ka chin ne le chi yen mit ke Israel but mit ke Israel enemy at long thing but they actually be a long thing can find in it okere. So na mit ke Israel lwelwan ku lwela loku ayer lum ku tunyu ke pen ku achin yi ried diro ne kang tuor pen aliu ake chiga lum ku lwekele loku lum ku ayer ega achilo but yong chirat beloy wan ekena e chol stronghold yani enemy ero tau territor ti chinelew te chinelew ku ke ka nomka anong e stronghold anong e chen ke chi de tong jenga chelwele la panyretor e tong lengeli de choy stronghold so we ye ne jong rach allo benang panyretor loy enongin chinelew batiam or chinelew banyai so ke mit ke Israel yong chin ale beloy won chen ke rana ter chen ke la yo pan de ne retor kwa chi ke lo chin ale ya briere ne riere ne ale yen ke below a belo kule ke chin ale ke lo ku le gol ke ngade gol ke pan alwe chat ke chir ke chelwe chat ka adetem na ye kre dorogu e kwat ke tum and shout achi below exactly to chen ne ale chelwelte alwe go pan go do go pan go ria go ben penyurup ye riere ngakane so alwe ka kon ke tom I am mighty in God I rier ne nyalech to korin bin tong e tong no meche rier nyalech en ka kor bin koite because enemy en nyalech en ke yetia so we en ten en ke tiam chen mit ke Israel betam ku en ke tiam duya achana non kai chiro loy na chong loy ku le kene ka you know ka chilo anon ko ya ka ting Facebook and they are struggling ku ke yene ka ka jok stronghold pan retor u ka chulo te chin nyalech so ne ka yene lwelo ka kwon ka tonga rier ne nyalech ai rier ne nyalech ku kai pan retor ye ka thuor pen so we to ko kene etong lew etong you need to keep that ikene yene ke miet ku yene ke to bin tong tarte eto ko kene number 2 alwela ai tangrach torpin so where the nyale yong ye loy alwela ke tangrach ne ben no meche ai torpin ku yene ke ko kor e ke ge di te cho ko mo jira no mama mo ku ka yin la ku ka non ke yin la ku loy ke no ku dun ke no loy ku kana yin la ku na ye ke ge di te ben no meche na kini ya were nyalech e were nyalech e torpin alwela ke tangrach ay torpin ku ke panyre retor stronghold ay torpin so watching to delay in tong du loitin to delay in tong du loitin ku le walai ranti yen ka bala no achan yen ranti yen ka chaloy kiti no
e jok in ka chi yok ku le rane dun kon pol rane ka chi lar ka chi loy kraj dun kon pol ku jeng da ka man le ayene ko rute ku ka chawatin jok lai rane lo ka chi lar lo ka chi loy la dun kon pol ke kaka yoku ke etang raj. What do you do? Etang raj e weden yale ke torbe achan chibicha ben be chibicha ben ino acha lwe ku lwe wala rana acha forgiven rana acha pal kareke kurana achan chin anchirod benwana acha pol ke yenin boku ne ne chimet bana lwelen ku lwele yen wala rana acha pa ke jokolotin ya dunu kon pol or ye jok ngi to kan yin ci ran ben to jok kan yin e jok ngi to kan yin dunu kon pol ran wala ran ka ci loil why because jongo kor biriok akor biriok so ke yin lor ku pengwer jok ke yin yok jok lo no ka ci ne lin de panel ci loil bu ko apal kareke ran chalar acha pal karede ke jongo achi in ber banohan bana lwelen ka taket ka ye moyi no mantin ku mantin lo chinin abe pen run kin chinin and what good is it achi pet so when lwel bible alwel ke tang raj e thor pen so yo ngoy tang raj thor pen e ke weapons kan yalecha ke weapons kan yalecha achane chi bible chi le wo ke epetoi bung epetoi alwele wo chi tar kan go kuriam wo tar kan medu ku mirir ku ka liri tu ye yinga ai ke jaraj ke kai medu ku ke kai mirir ka liri ke ka tar kan wo kwa chale we kne le wo wai tip way ka influence kuna kor banang peace ken yalin de pan yal ka chole no ni en yalin pan yal ka chole no ni ku bibi yen peace because jong ra che create ben ayet tiar ku ka yen tiar chana kor bina so yen tang raj lele be atur pe ayet tang raj ben ino wako wala kol eni tak toka belwel ko la yin ran ki ti ku tin nyan pieti tin nyan pieti tang do torbe because tang right so keteka akor be ka torbe no weden yale ki bible ki lwel yada alwel ku ka ku kare nyale ci ben ye rod jot nyin den nyale ye yinga kare nyale ku ye rod jor nyin den nyale I don't know but achi ngade achi Paula ci lwelon alwele le wel kan nyale ke ka chaka god ku wer nyale yen ke to bible ku lwele na chok ba malaika yene bo panyal ku bi ku lewek ke lew bible ke che wer nyale let that malaika be a curse bechin so that means anong kai ben panyal bi ko be lewel ku ka che yit ku jol ku labi wan ke ku lel ku ka yit chimane ngadi nabi kalwet ka ke to wan de man Israel ka chenen nyale che pio beria ka gore a bo yi dan yi kedang nabi kan nyale ku lel ka wer nyale ka lel ka che yi wala ka ken nyale lel ya ku ke lel nyale che ka
peace kwa lwel ne ale lwel we ba ka destroy we ba ka destroy to chen we redwel ka lwel no wala ne ale ko lui destroy ku what of peace ke kaka kin ne ale ya ki ka ko ku ye yinga ke ko ka a ko churu cha dom ke a chi ne ale ne pa ne ale be lwel ka tip ken ke kai ka dom. So akul ko kor buya careful tip kwa. Ake all the time jok. So to do ni tek tini ya kor ba war. Ku kalwen ni alinde pan ni ale ba war de. Ake le walk I think bung romai. Ke le bung romai. En alinde pan ni alen ka kor bin ben nongen. Alwel yana tang du ku yana nam du ku yana go du ku yana ngade. Kriye ke ben. Ka chene dit jam kulwele le ngade a chene dit jam kulwele en be ye chua ba mi hoj abadola pio ben agutieb de ko gob de kwater wada. So you have to give God banele ba yen kriye ben kwa bi kun en yakte yan tektin anyal in the panyal ken ben akwete the talent so kaka yoku kelwel kake testimony create ben wala yak kwa yak arere to kwa yak yinla kwa chin ke pia to kan yin kwa chiran nyaren ku kunyale chan nyaren ku ber ku kwa jog jal wala yak chiran nyaren wala yak yinla kwa yinla ku ka chin chin ke pia tro lo nongin aya etang alwel ni ale chalwel be ya domale ku lui destroy ku riok but you loom ke captive and don't think like that alwela ku create ben alwela tang rach ben tang rach ben ye mai you hold captive nyale ni pan nyale jaba ko non abotang rach man kalwela wera nyale tika chin nyale lwela kwa chin nyale lwela akachin jog ku chob jal belwe ku lwela le kaloy kana ka lwela le ka wera nyale tika achi yen cha be loom ke chiman teron on teron na chitak ben ku ye tangra kaya do loy batamana lwel lor jongrach keeping will ke jog lwen ni ale chi ye will ke be ke ping ku ke ben ko ke chatin we have to obey God. So create ben tang ben no ben ke tang right ku ye negative ku kachin ka pietatin alwela damula kwa penyela ku hold it captive much achaka da mai ka berba nang rier ka chirier to kane na lor man ku lo we den le to kala ku non ke negative bayinam ay wala yak da to ka won chelele ka cha jal ku that it can negative can hold it captive ku lor bible ku lor tim chi bible chelele ku dune thoughts any thought that ben yinum ku ye pink jam it's not from ku ye krai ke jok ku yin a chi kor ba ke ka kalum ku bagwo chatin ba kalum ke ka ku ba chatin ke yin into ku in chitiam kuna chitiam kana ka ting
cái coi chứ cái tiam thế này cái tông như cái lối cha cái thing either branto or batokin yalwange cái chi tiam pat yin men nyalek yin men nyalek ye chukurto we ben ku ka chi baby reche kwa chi baby ye ngadi ye lweke chi korpa pe du lweke so kor banyal in the panyal ba chol na chok be yende wala chok be yen le birande le bilwel wala yeah jok but we don't believe kake we don't believe ache kake yoku ke believe chan kake bana lwet but ato ache jai ku ke ko kongi ku ke le bi lwe kraj ku ke le bi lar mech tin ka ping e ka lwaki bana chi ka ping ku chi ka ke loy kin to ke victory on chin ale yenin en ke chatin tin para che lwe la ke ko tiam e yitiam tin ka ping ku kai lwe te bet a chen te lerin chin te getin tin woni ke so ke ka lwe bu ke ya jai tong no non kai ben no me jam ke no ko chen no me ku ke ka na ye ka raj ka je ke kwa dom ke and we hold them captive but na apple cake let's say anong ran yen example I dogam because yen ke kriak penyam pujela ko anong rande desire illa bilo kordiar achi lo bilo kordiar ke chinin kene stronghold ai de kene ke chol panyre retor achi joka chi dut kwa chi der kwa jel chol ye ke den pet but kene akor be broken akor be dong ku be destroy be demolish alwel bible be demolish kujela kai ben arguments kai ben be beter be de ke ken ke be ke demolish ke riok alwel ke kana yak because today I'm free tongatum dia but joka chan ka ke be ping ku ka cha ke lum ke kadir because tiam is nonsense because nyali je tokane kene ke tiari di yotin kene ke chok do na kar ka ba ben no nyala kuna cha ben no nyala ku ye ka ben yinam ke yin dia kin tar ke yin ran kin freedom in kin ngade in kin nam lao so ke ka yene ka lwela te ben wo tong de atarten yene tong nom ku tong nom a che ke e tong ye tiam e ke wel ke nyale che wa ye tiam te kin nyale chol e pio ka kor ben nyale ba yen kriye che ben chan be jong raj bene betiam enongin yin ci lew ba nyale ba du ku lele le ngade ku ci wel ka pin you know anong ran pia nong ke ci wel akoy ke ne man beron ngai pinga peta nong wek eran ene ka chene ngade ye chu kar to le ke ben ku tongon de tok ku babliu golelo ye chu baror ko ye chu la a chi chu la hur ka yena na hur bi chi golwe ku le lin ye chu imbla ne ne
Wondu ka tinyal. Chulo kule tanyal. Kutai pinyi yen won pinyi. Alwela go jogo beno no ko. Abi kujeran ya jeran dui. Ana woni jel pin ben ko runi ke jel. Kalas. Na gon mi adur. Kelwel ye chukurto. Yongo kinin ben baen be kon. Kan jok kan tinka jeduru na ken wona ko. Go ye chulwel ku yin kina chol. Bayi be kon. Golwel wo. Lwel wondu ka tinyal. Ye chwe bela tanyal. Ber chaten ber ba ben. Ber ba ben beran bebe dui beran bebe yal. Even though Jesus is there. So now when ke ber jam, ay walay joke be ben ku karuna ken wona ko queen kin ben ba kon. Go ye chu ke to dia ke jam go lele you know what ye chu. Alwele jot ke wut ke de. Alwele wonti ku ke to tene ben alwele ke ku du ka che yen. It's a little good. When ke jok ba wa ko. Where ye chu la babli utok. Go jog go jala rurur. Lele jela rurur. Ka che wona yen kar ku jel. Why ko korbirane lwel is that yin kilo balwel nyale chatokene en ku yin to will ke ping ku ka kin gundu ku ka kin teudu ku ka kin piondu, you know, when nyale to kor ke ka de. So once china yen ke ka de ke yen abijalu ya bijal change. Ache yi jok yen ye kidit yen jam because ta den to wen ken yin ke jok ke ber. So we yin ka bijal war yin to war yin tekten to war yin ka kuloiten ku ti yin decision to loiten ka bija war ka bija kun ka bija yen peace. That is our God. En ke ye chukurto ni har waka. Achira ni arin ki ye chukurto. Ke ka piet ka aye ka loy yen. Achi ke loy rat. Alwele yin one month. Yin men kay. Ana ka dit. Ko we ka mita kacha. So we ya ka kun. But na chikur bi kun. Eka chin ka lebi ye chukar tol loy. Chalebi du chin ku du tin ku lwele telin. Achi loy. Ku ke ka ke spirit a ke kanyi chen. Ka ke tiyo ka panyal ku ka loy rut. Na chin yale jal ben ka jale kon. Kwa chilwele ka che kriye chi ben ba lewo nyich. Ketin chi lekin ku chadur ka piataret. Yale inda panyal anyar wakaret mita kachwa. Achin ke ken loy. Na ting pin no mamane. Pin no to yin tin. Chin kreit tin. Kulai lew birane ben cham a kol tok. Achi ka du tok. Achi waja. Iware ruwa pani jeng yin le bago ting pani jeng kwa kona toku kora toku mira toku ngo. Aka na lo ika chinele ka jeo urpen. But I ni ale chaye ka mwaway. Because God loves you. Kuke wayen meet. Achin ke wada. Kuna tinke ka ken chika loy de chika chate ne pinya mbene. Ake cheke for you. Chaka ka panyal go baikin bere dai ka pan pin. Ka token yin ten.
ache wache jam pan pia dun ba loy kun pia dun ba yi kwa mara dun no to mu pio palpen ku tinke ka che ka yenin ka en ya le pan ya ka yin chana ni arin o ka pan ya ache ka yen walk ya through Jesus Christ. So mita kai kwa baka nong ye chukarto baka nong nyalech achen ke bi rej loy walk rej achen ke bi loy wa kunom dai chen ke piet bi loy wa kumenien wo mat ken ja achen ke bi loy wa ku tien wo ka ko loy tin achen ke bi loy wa en nyal in the pan nyal near in mendu any can near knowledge walk. It's the same thing. But knowledge one red. So when none on kitchen don't way can yell in the panel a boy jal a cold cock to be what wait kid cocayo coca one cake cake a gel bella like a jabella you can on kachaka one. Jabel will I kaka jal ke jawan a demon. But none get red one ku kaka canal in the panel a bejal de a job wake. So yen a choke a bad de kalaka queen, a choke Bible, Corontoi, choke di te tear, choke tea in a diak, a good ditch. A chok tin kor tor ben wa tong da ya tor bu ya tor ne rier da bandit ko chubi ya tor che ka pinam na no randun la ilara la te ka ya ka ping Facebook nen ko la te ko bu ko lela wala irana ka che ben junub sudana bi ka che du ni te bet ya ka long ke koy latka a ko chat darachich ko ye ko lele le tarka tong but tong tarka a che tong ni alech tien ni alech tong de tartin alech tong de tor tong pet ye mani ne ko ke ni alech yen ke wel ke ni alech lel bi en ke tong en ke tong lel ni alech bu ya tor ku yen ke te ben wo ka kwa mita ka kwa bu ka ya kun e wer ni alech na cha koi che tong den na tar ke yen te tar ke yetin ka we do ko latin ku jan ke kek che ba ka jony we tok a le ko ba ka jony we tok lakini kor ba long kek ya da ni alinde panyal be ka lech chane chiran kor ni alinde panyal be to aye ke chol mane ke ga tar tong ku tong he tong bran ben be kun koi nong panoma abe abi ka kun bata je koi kun e jok yen ke kar be cher ken wek kwen ke bayan yaka long ran ben ku yaka long abun yaka long koi ka kan yalech ku yaka long ruth e long yen ke koi kun a chende koi kun e pin no metene e ban yalin de pan yal bati chalwelo we che yu a chan we che ti na ya ka ti ka we be yo na ya ka wel kan yalech ya ka pin ku loy ke ya ka ti che ban abe ya yen wek I will kan yalech ka I promises ke yalin de pan yal a che ke chen ko che to nim ke chen ko to nim ben a ye loy a chen ke chi loy so yen lum ku disadvantage. Let us take this advantage. Chinyaling the panyal chien walk manto wa pinometana kulum ku cake ku pir walk it and go mit piote and a pinum ku tar ku tong to chen and yale chalweltin.
ne ren ka un ku wa ku jong di la je wa bo nim gor pen ben ya len de pan ya la bu do le wa bu ko chetana gor ku wan nim pen ne le pen long da ne cho da te nang in baba una ti ai ko do rin ja do le ne len ko pion ke wel kun ka yin ne len pan ya ke wel kun ka kiran wo ke ni ke to chin wa to wan tung di e chu kar to bu wa ba le ke wel ga yen ya ko ba bandit ke wel ga e yin a bari yin ku ka bia wut ku a ba ka ping ni yin a che wo ka chin ka to kan wo ko ko ka pin nam yin che wa to wa servants ku ke riedu yen ka ben ke wel kun ka yen ka ben ke la be baba ko nya wut ku a wut kun ton tongit a wut kun ton tongit ku ka nim liap et ben tonge betok na bandit bar kwany wok in yakoba nyalendit a kiran le be tonge leu te chinin ku ka kiran le ben be jok tiam te chinin ku ka kiran le be chupi repete ne pinum te chinin in yakoba nyalende pan yalien bar kwanya wut ku kwany wo ku kwany ko chamar bandit yakoba ne ka chinel we ku le ka kiran kor beto in yalende pan yal bar kwany ke koi chat tertong ne rieden kwany ke baba ku jela wo koi chi cha jam ter ku tong ete chinel wel tina ngot ke non ka ter ke na wo ku yin ti ku bandit ba wo koi ne ka ter ke no wo na long tin ku long be baba kwanye yin tiku yin yakoba chalwele yaka tiku webeyo koi dai tene yin yakoba nyalen derem ka ken badal ken wan kek kwanye kek yakoba bandit jaran lebe ka konye yin tok go yaran be doj yin yakoba nyalen derem go yaran chin ka tok ene yen non ka den wan ene ye kole bandit kwanye bandit yakoba nango achin ke yin wan there is nothing too hard for you diero ke ache purku ka chin ka tok ene ke but I pire mi dena gag I cham 24/7 I pa ku chem ka lobe pinrun bandit yakoba yana wut ku koi kun ka pin no me baba ache ye li miet eret the man ran ke men ran loy because I need ko chen ka dun te kon ko a kol do ken kon ko ko piu ko deng do ken kon ko ku ka chom ke ka ken kon da atoma walk tien walk red da bandit kwan walk baba kwan pande ne junub especially panden bora langen yin yakoba e ka jwi ka liap to tin ke bandit e yin ka bo kon a kiranda le bo kon go ya enemy ben ko betyo yi baba ati wo yin ba jal be der ku be ja be to panam den baba ku cha wut ku ko chi gam yin cho ko chi yin gam baba a chi ke tony bandit yakoba cho panden bor cho do today do to the baba yin yoku door watching yalen the token walk ran ge did ya tinga dur ban ku ya tinga erin ku ka ye chol baba kai pyo no walk bar no yi baba ku ye no re du ka kwa bu ka lew yin rin ka un ku wa ku jong di le amen so thank you so much a wood kan yale we cha college we bidla piala go kwan lang yale bu berom kol de o mia kol ne piala go amen